nan dam chon ha mo lungli post thawngchimnak in nan kot kanin tlai than ha thong ni kulukum thum Vaupi ni kulin ni Zinglei Thawngchimnak kan rak thok than lai tu zing kan chimding mi thong pangtlang tar chokhat na chu CNA Brigade for Camp SAC ra shani chatwanlong in bum athak cha a nun nak aliam mi le hlam tor mian Mindat penga SAC ral tuknak vanlong ral ti in azam naka nu naw poi afa arok anu an chanman Granny peng niruk chung ka daw naka SAC ra shang commander tel in somli tuk anthi shyam nam phun hei kwan lak Kalemyo thuma khwa chu SAC ra shang ni shyam ngan an ka cha a mi pi penhi an nun nak aliam ti mi thongle thong pangdang na an raksalai Tual chung thong CNA Brigade for Camp SAC ra shang ni jetwanlong in bum athak cha a nun nak aliam mi le hliam tor an Chinram kulta dim peng zimte hunrama ummi Chinral kap CNA Brigade for Camp pakhachu April ni kuleni khazing swimelam thlai khatla somli nga tluka SAC ra shang ni jetwanlong in bum athak tia thai asi SAC ra shang bum thlak nak ruanga Chinral kap in boino salai ku yin kumkulukum thumle Sergeant Mai Megan hoi annun nak aliam I nu pakhatel in Chinral kap pali ni hlamma antorna in annun nak cha a thinphang tuk aselo tia thai asi Ramlami puncha nun nak apetu boino salai ku yin le Sergeant Mai Megan hoi upat nak sang bikanin pekna Mindat penga SAC ral tuknak valong ral ti in azam naga nu naw poi afa arok anu an chanman Mindat peng khwa pakhata SAC ra shangral tuknak valong ral ti in azam naga naw apoi minu pakhachu thlatling lo afa aroki anu chu nung damte in an chan chhuaman tia kan thai April ni leira jing similam pali tuka ral tuknak valong ral ti in an zampa a nu naw poi pakhachu thi in asa alung fimpa fimlo pa in Anaw te chu anung dam ti lo kan thai in anu long kan chan chuaman naw arok minu hi atu zong thi le nun ri bantuka a lewa sitia mi bom chan tu pakhat ne chim Mindat peng khotel hein hi tuka ngandam nak le a zo khen tu na hi ni khat minung kan zor chin lang mang pin a CI kan ni zat lo nak athla in asi changtia achung lei upa pakhat ne chim Ram chung thong Granny peng niruk chung ka daw naka SAC ra shang commander tel in somli tuk anthi shyam nam phun lei kwa anlak Granny peng dota machi khwa ponga April ni lei ruk in nikolani khatiang niruk chung ka daw nak achwak chuchunga SAC ra shang tactical commander tel in somli tuk anthi shyam nam phun lei kwa zong lak piak an sina kong KNIC tuan vo ngai tu pakhat ne chim April ni leiruk ni ka daw nak a ra shang atlom bik som thum tluk anthi shyam nam phun lei thum kan lakri April ni lei kwa ra shang hliam atwar mi arak dong tu mo ansi ria cho chan tu dik an singa motor lam chunga bum kan pu an hona I pariat an thi I pakhat anung in shyam nam paruk he kan tlaitia KNIC upa pakhat ne chim Tactical Commander athut nak sakhan pakhat zong drong in bum kan thlak than cha a akutang mini anzon I ral tuknak siang an laya an kalpi tia khwa mini an kan chim April ni kuleni khatni a phikung khwale in arami ral sang moto pakul chu loi ko khwalu la ya KNDF ni an ka than na cha a moto pakhat arok tia achung lei upani achim Granny pengka daw nak afa cha a khwami asing reng lo ral an zam tia kan thai Phakan penga SAC ra shang ni khwami somsri leng an tlaina NUG PDF kan du na lautia an autar na Kachin ramkul phakan peng lungkhin khokom a SAC ra shang ni khwami minung somsri tuk an tlaina tia khwami nian chim April ni kulani khazing similam pangatluka SAC ra shang polchoral lam siampa in phunhia an than I khwami an tlaina hi si an tlai mi na chunga patung nau thirol dew an tam I kan sang khwale sangkha khwami dew an sina Zinglei similam pangatluka khuchunga an raklut chun similam lai khatluka khwain an chuak khwami an tlai mi na hi minung somsri tuk an si kum upale ngak chia ani tallo patung nau thirol dew an si khuchunga tarle ngak chia long an cha meithal an pualen I hliamtor an umlo kan thairi lo tia khwami min lang tar du lo pakhat ne chim
lam kam ummi in ra tuk zong an khang in do sha asang mi tlak ro in zong an khang chi khwami na zong in khat nu in khat an fung an chu na pin a KIA KPDF bom nang nan pek na ti mi thong pang ronga fung an chu na hi asimen lai tia khochung nu pakhat ne chim SAC ra sang ni khochung mi an tlei mi na chu NUG le PDF poll kan du na lo tia mopong made yang khwale a an outar na I video an thlak na tia khwami ni an chim Kalemyo thuma khwa chu SAC ra sang ni riamngan an ka cha a mi pi pani an nun nak aliam Sakai ramthan kalemyo pengkhat thuma khwa chu SAC ra sang ni arong umlo in riamngan an ka cha a mi pi pani an nun nak aliam tia tual chung mi pi ni an langtar Vaupi ni kulani khatchuna kalemyo khopia umun akhwarmi SAC ra sang polni thuma khwa chu ka do nak umlo bua du pau in riamngan an ka cha a tlakro rol mi mi pi pani an nun nak aliam tia kan thai Thuma khwa chu kalemyo khopia umun akhwarmi SAC ra sang polni arong umlo in an du pau in riamngan an ka cha a khochunga tlakro arwal mi minung pani an nun nak aliam riamngan kwan pali khochunga atla Kadaw nakzong a umlaw, SAC ra sang ni andu pau in an ka tia tua chung mi pakhat ne chim. Tanlina kuvazwar mi pa may thalin an ka tha. Vaupi ni kulzan sumilam pasuri tluka, rengkun tanlim peng ang chen ta sangi pa pakhat kuvazwar mi pa chu may thalin an ka tha tia thay asi. Ahauti thailaw mi cycle pakhat in arami ni tanli ang chen ta kuvazor nang hun aphak bakin kuvazor tu pa thungu cho chu mai thalin akai azam tak tia anchim ani hi kuvazor mi asitika SAC ra sang ni anchok zonga apekna ahau pau ni anchoka apekna ahau mi asi SAC ra sang ni anchok mi apekna ronga mai thalin aka hi asilai tia tanlin to chungmi pakhat ne chim Maithal ka atong mi uthu cho hi alu le atak puma maithal ma twarin amuna athi chol tia thaisi Calling a ummi SAC ra sang pakhat anupi he CDM anlut SAC ra sang panhi maithal he anzam Sakai ramthan calling peng athaka siana anchiami SAC ra sang pakhat le anupi chu CDM a anlutia calling revolution KR in tonvo ngai tu pakhat ne chim Tunai rong a calling khwa athaka siangena chami SAC ra sang pali tuk anzam changtia calling revolution KR in tonvo ngai tu pakhat ne chim chuban tuk thiam in Vaupi ni kul a calling SAC ra sang sakhan pakhat in ralka panhi maithal he anzam tia thai asi SAC ra sang maithal he azam mi panhi hi atu tiang in ankonglam an thai khau thai na lo tia anchim Kheting khwa SAC ra shani nu pakhat an tha tual chungmi pathum an tleina in zanhi tuk an khang Mandalay ramthan singku peng kheting khwa SAC ra shani nu pakhat an ka tha tual chungmi pathum an tleina pin a khosak nak in zanhi tuk an khang pek na tia tual chung tuan vo ngai tu pakhat ne chim Vaupi ni kulzan leisanga SAC ra shangni singku peng kheting khwa in ra zam na chu an ka na cha nu pakhat maithal kwan ni akheni amun a anunnak aliam te thai asi mi pi du ning pau in an ka na nu a an khochung chu mai in an khang pek na I in zanhi tluk achiam tual chungmi pathum zong an tlei na I khwa an chwa tak te thai asi Ramleng thong kolram mi Mizoram thong in azam mi panhi an tlai kho than na Vaupi ni laikwa India ram Mizoram lunglei thong in azam mi kolram mi pangala ka panhi chu Vaupi ni kula an tlai ko thanna tia thai asi thong in azam mi na chu thong ni kum kulukum khatleu I Mizoram lunglei a pa pakhat nam te in athatu lal choi moi ale rit hai si ruanga thong thlak mi lal boilian daukap thang haudai chin le van nei thang nan si chun halaka lal boilian le do kap thang chu lunglei khwa in menglei sari tluk alhat nang hun mong se khwa YMM minaw shroi tu phuni an tlei than nai thongina an cha than na te thai asi mong se khwa rol dor pakhat a lut in rol le din ding ti an hal na cha dor ngei tu pani arak thai nai YMM minaw shroi tu phusina aphuan nai an rak tlei than na te an chim Minung pathum azam min ha tu chu atu tiang in zaiman an thongpang an thai khorin ha lo te an langtar
tu zing kan thong chim nak chu ma vialin kan dong tar ri lai nan di lak chunga kan lom tuk lungli post Facebook like and follow le YouTube channel subscribe to ap yak ding in kan in som na